Bunge wa Ekuru County ne Tharaka Nithi Susan Ngugi no riti kundi biti bya kithirikari birabiri county ne gutika kwaja na atumiri chiorongo konia ntano chana bari amana mantu jange jaraba gutethia Karina Jomwindu augite ikundi bibi nibikurongwa gukonia ntano chiari na kuga ni chingi eta county ne wakiwa bibo nikenda betikiro gukara kinyankuru kintere wareti arentere chachuka kiri kigomano kire kigwikini arimi Ekuru aja Kenya nikyo the Women Farmers Association of Kenya. Biama bia utethio kiri mwingi tabio NGO ta Plan International na Compassion birabiru tawira kaunti ya Tharaka Nithi bibatiri kwigwa bia umire kaunti no tene nontu mathina marabia ajite ukandana namo imathirire ugu ikuringana na mubunge wa Ekuru wa kaunti no Susan Ngugi ura akomeneria atongoria babia mabibu ikira akuga baigito bakiongera chumbe ripoti cha mathina maramari kaunti no kenda bongerwa kagita gakuruta wira kaunti no amwe tukimukiri Jose no mtana choira Jose mutienda kuga ntano nikogira no toboga ntano nikogira batie umanya kanidi ndeni batienda kuga manto mama inge twaina no mateni madirire no toboga madiru ariuga ripoti imwe irabia mabibi biegitwe bikenenkanira cha mathina makaunti no chegitwe ikimwira egita mubunge wa Ekuru wa kaunti no statistics verified, statistics were established, kuga baraka anto aritiendeto inokia nini kia DC muchiwachuka muchemanioni wa kiama ya wukiria Ekuru kiurimi wa FAC urawithiranitia mwe Ekuru kumantere chionde che kaunti no Profesa Erastus Njoka, Angelica Gatiria ora imwe Ekuru wa mubunge wa echigo kia Tharaka Gitonga Murugara muchiacha Diana Mbuba amwe nambae Anita iba wetete mwe Ekuru tagituwe kia nganga kia mugongo wiyo mukena ntwabo guku wetu gutole niyo dina mbere nondo alume nega lakini mazintawe ratona mutaga kogure ne mutite muno nondo ne miyo mulezagia mule mutumandu makalengo nandenda kubwera Ekuru hata kama tunaambiwa tutie na menda ya kuromba loan tuambageria gande tuambageria na table banking muko na power na niwaambie nyinyi wa mama munalisha kila mtu ninkoretwe nkigirukagira Agekuru na ngurubu ngibatedagiria na kanyamu kidogo ka table banking kibabusaga na table banking kanyamu kauka konsolideri na njara cia ukulima sawa sawa nwa mugure nguku nwa mugure tusio matumbe mugakomora magatwika nguku inene mukendia mukona kanyamu gambi kumutethia ti sawa sawa nacio chiacha cha mwanka wa 2027 itiratigwa nyuma aramwe Ekuru jogwa Gitonga amuromberete kura cha giti kia ugavana kithuranoni kia mwanka uju wa 2027 Gitonga baino na arethirie kaije ibwa mutanire baino nakunga nethoka auga 2027 nakwara kuburetera mukwa mwana tonge ikaunti no ya Tharaka Nithi thirikari ya kaunti neo ikiuragua itetherie urimi bwa Ekuru na njira ya kubarigiria kumania na broka barabati magama ketha mago makaga bei embega wa awa mama they work so hard but broka no nienda county government through chamani agriculture na sisi wetu hiyo ni tukugeria bure tukaomba tutuike ni tukumba kubutwira thoko na kwaraniria nabi nikenda mama aumba kumba kwithondeka nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.